yu'ridul lazina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah hari ketika orang kafir ni dihadapkan bagi mereka itu ialah neraka. Lalu dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, izhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawm tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, kamu semua dulu ada kami berikan rezeki kepada kamu, tapi kamu habiskan rezeki